Audio Jungle. Sanibonani babukele emakhaya nguCurrency lo khulumayo. Siyalamukela ku2020. Siyalamukela kuhlelo lethu iEzakithi Arts Awards. La besithi thina #road to2020. Asekhona njengoba sasishilo. Sixolise ngosuku kuphela. La ukukwenzeke khona okube ngaphezulu kwezinga lethu. Usuku lukhona mhla ka25 April kula esidibana khona. Njengoba sasithe 7 March akusenjalo 25 April ama-Arts Awards Ezakithi. I-submission izaqala khona mhla ka15 February kusiyovalwa mhla ka29 February. Phuthuma usubmit nawe ungasalele emuva. Kanti sizavota ukusukela khona mhla ka7 March kuze kuyovala 11 April. Kula esizavota khona inamba izovela lapho. Kanti mangabe unembuzo fonela leyo namba noma uyi-WhatsApp.